Jiza kuri umuntu wakoze subscribe kuri Gasuku Media TV. Uyu no mungu abanyarwanda Jesu zo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Ndagira ngo mbabwire uyu munsi ku mugabo bita Simbaburanga Benda John. Uyu Simbaburanga Benda John ngira ngo abantu benshi cyane baramuzi kuri Twitter, akoresha amazina yitwa John B Simbaburanga. Uyu John B Simbaburanga abantu benshi cyane baramuzi kuba kuri Twitter akunda gukora ama space menshi cyane, ariko mu mivugire yari ukuntu ajya avuga leta y'u Rwanda akagoreka ibintu bimwe na bimwe. Ngira ngo wenda abantu bamukurikije kuri space ejo bundi, mwebwe murabiza abantu twaturi kumwe namwe kuri space mwaramwumvaga uburyo yavugaga. Ni umugabo kuri Twitter, uzamubona nujya kuri Twitter uzamubona ni umugabo wambaye imyenda ya gipolisi cy'u Rwanda, hariho n'amapeti koko yahoze ari umupolisi mu gipolisi cy'u Rwanda, aza kwirukanwa kubera ubujura. Uyu Simbaburanga akunda gukoresha amazina menshi cyane iyo ashaka kuyafinjarika, bitewe nuko abantu benshi bamuziho ikintu cy'ubusambo ndetse n'ubusuma mu bijyanye no guteka imitwe cyane. Simbaburanga mbabwira uyu nguyu, wenda hari abantu benshi cyane batari bamuzi batazi n'amateka ye, nagira ngo wenda mbanyuriremo akantu gato. Simbaburanga mu mwaka w'1998 yashatse umwana w'umukobwa witwa Oliva. Uyu Oliva yamushatse afite imyaka 16 y'amavuko, nibwo Simbaburanga yamuteye inda. Amaze kumutera inda amushyira mu nzu, nyina amufungirana mu nzu. Amaze kumufungirana mu nzu kubera ko umwana yari muto cyane, nawe yari abizi ko ari muto cyane, ariko Simbaburanga icyo gihe yari polisi kominari, aza kuza gufata uyu mwana w'umukobwa amushakishiriza ibyangombwa byo kugira ngo agaragaze ko imyaka afite nyina y'imyaka y'ubukure. Ibyangombwa birashakishwa kuko ari polisi kominari icyo gihe, nyine ari ukuntu babifinjaritse, birashakishwa biraboneka. Bimaze kuboneka, Simba abona misiyo kujya gukora nyine intuza ya kadete. Simbizi neza wenda ko kadete ari we officer cyangwa se agaruka ari officer, simbizi iby'amapeti ntago mbizi neza cyane, buriya muraza kuza kunyihanganira dore nabihanganishije hakiri kare. Ariko akimara kugaruka yahise yirukana uyu mwana w'umukobwa. Ariko hari n'abandi bantu bakomeza kugenda bavuga ko Simba ari igisambo, kuko hari abantu yigeze kugurisha inzu ari abantu babiri. Nibyo bya bindi nababwiraga ngo ibintu by'uyu mugabo rwose byo ntago bisobanutse, ni igisambo. Ari nabyo byatumye nyine bamukura muri Rwanda National Police. Nyuma yaho rero amaze kugera hanze, atangira rero kujya nagoreka imivugire. Abantu bamukurikiranye muri space ngira ngo ejo buri mwaramwumvisha uburyo abavuga, uburyo bameze nk'umuntu ushaka gupfobya, ariko akongera kugoragoza ibintu nk'ibyo nyine, ariko ubona ko atari mu murongo ngenderwaho. Ndagira ngo mbabwire ko iyi ngiyi ni parti ya mbere, nshaka kuza kubahereza nibura parti 5 uyu munsi. Iyi ngiyi ni parti ya mbere, ndashaka kugenda mbahereza parti kuri parti kugira ngo mubashe kumenya ngo uyu muntu ibyo abavuga kuri Twitter muri za space ubundi abagendereye iki. Ese kuki avuga goreka kenshi akongera akagaruka? Ese izi Twitter akora za space akora buri munsi zo zigambiriye iki? Byose ni mu ma parti ndagenda mbahereza, nyuma muraza kuza kugenda mwiyumvira iby'uyu mugabo. Iyi ni Gasuku Media TV, niwa mungu abanyarwanda Jesu zo amipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore. Ukore subscribe cyangwa subireke.